Kublai ye pi baro pidang ye pe ye ke khubor jong Mawphor. Habang ya cha prang bat ke khubor hagani ke por tung ye pe ye ki mat ke bokongsan jong ke khubor kumne. U Dr. Mukul ulak banwan pai biang ngimpat kerki banjit CLP leader ong u MLA Maulai. Ngiladep tip lupa labun benai bagi kenhun u Dr. Mukul kinpet na ke Kongres ong u Presiden ke MPCC. Penlong ke office DSWO ya ke DAC na ke benta ki brew ki badon ke jingduna hakit khotmet hamau thau pada PHC. Lap ki pulit bat ki khot ka ECC ya ke karkhana kok MS Retro Sokilo ka badang tray bi ain. Rung arpungut ki kena school ka modern SS Yalong sya ke Indian Red Cross Society. La pelaj pat ba ya ka riti tray kam betumai bat ka almanak jong ke riboy dorbar. Sedang ke Chilyang Rai SSA UP School ban penlong ye ka Fit India School Week. Kalimpung ye lekai basketball ban nengkong kalapoi sya ka bekut Hawes Khasi Hills District. Pi ka to hakabedi pi ban jit ngangan ong pi mene ka mentak basang nang kerpat ki wan biang tip si pi ka lang ni nak bil tibu do mukul hi ka long nak bil ti do mukul long di dar jungin nak nang khot ibu no biang de shay la kamno sibu ka don mentak ka don ka compromise ka don ka jistu jumut biang nak liang jong ka nak liang Indian National Congress bot mukul tel ta por on biang singi temla patip kalong tu eli pi ka ni pi tu mentak ni man liang joki ru mentak kalong ki babon mentak kalong ki step ki hap kalong ban ki hap ban flop te kadang bon bhat ya kadi kam pat kut kene pi ka mentak basa kani kam ngai pi kadi ka alang kadang simpor bha kani ko mla man design lang immediately hi pi mla man design dan datang gawi kalong nak liang jong hi kalong ba ko pir non jit tangi hi ngi kwa bodom mulun biang modolong di jungi orang bodong lead ini mendapat interest yang anyungut barkum juro parti berkawe nakaliang juga MPCC nakaliang kami kile party congress committee nakaliang juga Indian National Congress dengan skam kadika nama mereka party matters dengan skam nakaliang ke party kan sasim ya karai te kai ke ba nakaliang joki kan ongkin kan complain deh complain kan ngosong nakaliang jongka kalau jong party nomor ba pistu ngalong nakaliang juga ngalong tong MLA Tegini ketika alung mereka kan dia tak ke parti, dia kasih orang kerana jong ke parti. See, this is not. I think Mukul has clearly stated that this is not. It doesn't happen suddenly, and this they have planned it right for the last 1.5 or 2 years. As very clearly stated that. So there's nothing wrong. Our meeting in either Delhi this time or previously. I think it's purely they are in opposition and they think by shifting the party, they may have a chance to be in the ruling. That's clearly stated by Dr. Mukul and his friends. So I think as far as the party is concerned, there's nothing wrong in our systems. But to be truthful, we knew it much in advance. 4 or 5 months before, we knew that these things will happen. So I can't tell you that we also be prepared for it. And we knew that these things will happen. And we had a series of meeting MLAs and DCs also. Even a few days before, so we had a meeting here. We told them that we should be prepared. That's why we have done the enrollment very aggressively. That's why we have done the youth election very aggressively. That's why I have told from blocks to blocks, from different district to different districts. So I think we prepared for it. And as you all know, this is not the first time that the Trinamool also is in Meghalaya. This is the second time P.A. Samma became an MP from Trinamool. So we don't underestimate them. After all of them are leaders. But we so will fight. I think the people has elected them as the Congress candidates. I personally feel that they have betrayed the voters. They have betrayed the people of Meghalaya. But in spite of all this, what I said, they have every right to do so because they have got the majority. But I simply say that it's a big challenge for us. There's no doubt about that. We'll face the challenge, and I'm very confident that we'll come out very strongly with these incidents. And our MLAs are here, our MDCs are here. I'm sorry, actually, King Fa is in his constituency because
He is in constitutional Saturday. But P.T. Saukmi came here today, whole day he was here, but he has got a meeting and a function, he's out. So we are strongly, as workers with us and the parties with us, definitely we'll work together and we'll come out of these issues. Ka office jong ka district social welfare Southwest Kasil district haringkat ka jinga trailang but ka office jong u district resource center on disability affair West Kasil district but la kershan da ka state nodal officer UDID state resource center on disability affair civil hospital Shillong menta ka sngi ka layok ban penlong ya ka disability assessment camp DAC hapo kamau tau pada PHC ha kabalawan bane shimanta da kispangut ki briu jong ka than chiliang manwan pha sumar ne wat jingarap na ka benta ki khon ki badon ka jingduna ha ki khotmet habakren ha ka ni kisngi na kaliang u additional deputy commissioner Southwest Hills uba SC lalu uba longkum u kongsan ulapan pau ka jing ai kublai na ka benta ka office ka DSWO jong ka district ka balapan long ya ka ni ka program kabalong shibenta ban ajing rap na kabenta kitoki bre ki bedon ka jingduna hakit khotmet lengba jong ka ne ka kam uba lalu udon ka jingkermen bakan long ka jing ai men sem na kabenta ki long yeng long sem bakamde ban le rany henry ki de ban mi shakmat ban wat ye kilat ki lenti ban pha sumar na kabenta ki khon ki bedon ka jingduna ula ai men sem ru na kabenta kitoki bre ki bedon ka jingduna hakit khotmet bakimde ban sngono men sem haba ki don ye kata ka jinglong henry ki de ban mi shakmat ban penya rengkat bat ki we ki para brew khnang bakan namdon kanu ka jing shai beng kat ba ha ka jing kren jong u Dr Richard James Walang UDID in charge West and Southwest Khas Hills but ula batai kindia chapang ka UDID ne ka unique disability ID kaba na ka banta ki to ki brew ki wadon ka jingdona hakit khotmet ha ka ba kumno kila ban apply but kumno kin apply but ki ei kila jingerap ki ba kila ban yo u Dr Polendo badi pe ye ka mau thau pada PHC ula kren halo ka jingdon kam baki pat ba kimde ban khansting ya ka ni ka klam coronavirus namar kanika klam hadu menta kampat ja satia kumtau le kentu na ka benta ki pat ba baki dei ban mi shakman ban shimye kala jingada lamba ka jing shimye ke teka covid khat khandai sobha banwan shakman ban kali nim shidai ban shusmak lagi wei pati beliau one segi doktor one segi officer kilan segi bagi jaka khamjan ham office DC office ni shidai po mau ko badu one man kali ni ki kloban ai bi ya ka juba ka ba tikna kam de ke juba ka ba pan artatil ka de ke juba ka ban pentikna ya ka jing jong i wei men se ni ba ko do ha ba ni wan segi ka ba thai i wan le ka jing thru ka jong doi ban yin le ya ka jing thru ka jong doi Nginam le tang na ka jingpang naman bagi syakti man ay ketika dan diberi ba khla kensan kiba yo ay ka jingpang kambe kunta ngini man wan ban sumay ni kat bala kani ka jisuma ka ka bokoro khnang ba kari jing kan kiu nginam long kari ka basak di khamtam ko mong mata ka district ni ka basak di ma idan kam ban wan syakma idan kam bigi pagba kiban wan kinong san shar shino kinong san shar wala kinong san shar ki dong disnat nani ki balang nani haga district ka bungidan idan kam mani training mat ki kinong malay kanon ka jimun to ini ini sen kulan sibon yang mentari program ya kan pa i wei kan bala bandan hangi ki bala na jan ne na jingai ki bala banwan bani shimenta de ko shirhan but I bagani assessment kam kanon ka bajo kana jimun toy ya hi kantam baro katibuan hakili step tentang kemudian sepang jong ketika kelas ke bangun tamu orang yang pat laban klet nomor bah kelaban kibian kumpat jong itu kemudian bah hanya ini yang masuk berarti si kebakoran ada usul mahasiswa sekarang belang tang hakili tang ada ini jong ini mentau senen bat mencet senen ini nakhen ki bah positif mo nakada orang yang kelam covid dan hadu news pasan putam tang ini jong ini te bat nakta kumba meremut mensim ngiladu no nakada bani kaklam covid abang ifek hakini saki di tempat kubur memangkas ni seperti yang satu wes kertangut ya kibaklat kasis ni dan lagi ifek ba tangga mau kepada area dan harus meremut menalai dosnai iwe na ramiko iwe na penensau iwe na simoleng na moset bernama sal
Te kani kalau ke bang yang pada kan sensitif mo, namar ba kuma ki om la rasis pamut ki positif pamut armut ne lagu ki yap dai. Sekolah menong isi ke ke cuma toy ke mana ka, jadi ID jadi buat jangka kadai ka unique identification ID ke. Kadang ni kalau long ba subuh ada dai ba ki yo kada ID tu buat filaban penamkam hampir ka jylla dari India ke. Komenswa long indayo ki di Atrai don lagi tu di Melayu kita di sertifikat ada di ID card atau Social Welfare Department. Ketua ID ketua sertifikat katrekam tah haka jela dumi. Bat syukur ada dai waktu ka ban syukur ai nuksa no dan itu di ba lek pule ada di Pak Subar sabar. Video concession. Tapi ndabuk tiket train ada pibuk nasional di Melayu atau concession. Kylleng Pak Sumar, hirtip na lalo kada pindat takin Sumar kinuan pai. Lemba jang kani ka UDID pada long nada pibuk tiket nasional ru via concession nada pibuk na po Mumbai ru via concession, pibuk na po Delhi ru via concession, pibuk na Chennai ru via concession. Kam dai isu ko bynta. Basa ka ru kalami ka notification na do ni June light kam kami ka sarkar India ba. Kaong ba kita ki sertifikat ki beren kita ba long ba ki ba support ada kita ki layak upload baro sementara baro long in haban ya kan main kita di badan kampan haban nilai assessment kenang ba pinjo kan ya ka UDID card pakai UDID sertifikat jadi betul jo tidak dilong ki bon bynta Bynta ke janmid ki khot jong ke environment coordination committee ilaka sutnga rengkat bat ki pulen kilalik banjurip ya kwe ka kana kok kabudan hasu kilo kabla tip kum KMS retro balong try dauba rebellion jylla balalam bagi nong tre bagi dangye tre kumta ki pulit kilakan rupno ya ki tiar bagi tre Ustrop di lagi arah mah? Ah, ustrop di na salah? Ah, itu lene perega to. Jauh pele dah tu. सब दिन चलो 2 दिन में बंद कर दिए गए सर आकर बंद कर दिए इसलिए सर आया अब तो चालू कर दिए Kun sir. सर तो मुझे पता नहीं है मैं तो सर को सिंह ना पाऊँ इतने जितने लोग ऐसे इतने पैसा कितना मिलता है? 200 रुपये 200 रुपया एक दिन में पूरा दिन में? एक दिन ही एक दिन 200? 200 पेपर हुआ तो बिक जाएगा lakban kedau hang ne bahakani ke jeng jurem jong ki pulen badruka ECC dalam bakani ke karkhana ko kadai ke bompat biang setia ki kot kisla kumta kani ke jeng pentre kalong ke babean Oh. Kabor peniak ke Modern Secondary School Yalong, West Giant Hill District. Hakani ke singi palai arpsan tarik kala pendep ya ke program bekerpang naga bantaban penurut khot ya ki arpungut ki kena school ya ki bon tip kum ke Junior Red Cross hapo ke Indian Red Cross Society. Kum kedak ban pediang sobha ya ke ki kena la penlong ya ke jingalang bala peniak la ke bi palai counselor Junior Red Cross Society Modern Secondary School Yalong. Haka jinga don lang uma uhiwat lalu Secretary IRCS
West Giant Hills Unit, kum u kongsan, umahan paya nong plu, life member, u hopeful kongstia, Assistant Secretary IRCS West Giant Hills Unit, kakong W Power, Headmistress, Modern Secondary School Yalong, lembat kinong hikai school. Uma ohi wat lalu, uba ajingkren, ula ai ka jingero, ya kinong penyat ka Modern Secondary School Yalong, ka badairu, ka ki school hapo ka district, ka belala ban penmi, ya ki Junior Red Cross. Nadu ki snem ki belalek, but ka lalong ru ka ki unit, jong ka Junior Red Cross, ka belapau baha, hapo ka jylla. Ula pensengau syapang ka thong bat ka nongrim baskem jong ke Indian Red Cross Society kenang bakitegi kena kinla ban yo jing tip company shushu la pen po pen pieng ya gani kesngi de ke jing ruai bat kisap ki pong beper bala pen I de ki kena Junior Red Cross Modern Secondary School Yalong bakan tup ya ka first aid ki kam ke ba khamat jong ki Junior Red Cross ban ajing rap la de don kanu ke jingjia ni ke jing mensau ya ki para briu. Kariboy Dorbar, kabadai kawai na kikinuhun jong ki Dorbar Shnong, Bapher, Hariboy District. Hadian balasong perkhat, bat pentum mai biang, ya kiriti trekam, bat pendu no ya kabarim. Kala pelaj paj ba sendon mentakisngi, ya kariti trekam batumai, hagasien kabaar, ka Second Amendment Constitution. Jong Kariboy Dorbar, bat kumjuru, ya ka almanak jong usnem, araja arpuar, ha ka office trekam jong ka, hanong tumai sning. Ia ketika almanak la plaj paj ba da uba miral bonds im Emily ke nongpo kumu kongsan ha ka jingelang ke belalong menta kesngi ha sning ha ka jingedon lang jong uba Charles Marngar MDC ka Mawhati ba Balajit Rani MDC ke nongpo ki nongelam ke Riboy Dorbar bagan thup ya uba RB Shadab President ba Sunlight Shadab General Secretary ba RR Makdo nong aibuj bat kiwei ki rirang ba Pat haka teka juk kesngi la pelait ru ia kariti trekam bala pencemai haka sien ka baar jong kari boy dorbar dau ba Charles Marngar MDC ka Mawhati. Hadian bala penduk pendamno ia ka barim namar ladun kam man pencemai ia kariti trekam jong ka dorbar katkum ka jingdawa jong ka por. Nakaliang uba miral bon sim ula penpauru ka jing sokemen ka bakrau halor ka jinglam lenti jong kiriu kmat kari boy dorbar nadu u Dr. Didi Lapang bat kiwei ki belalam khamat ban seng ya ketika dorbar jong kari boy kabala penim bat penne pensa hadu kini gisngi bat lengba kini ke dorbar la ban le shibun ki bawan ra ya ke jing mentoy ya ki pai ba kadong ri boy hi baro ka wei yo kene kala perlat pa ya ketika kalenda jong kari boy dorba maka bukun kenen yang ngagong ba ana ni kalenda ada betul ke jong I mahe doktor di dalam bolong tum pa ya bolong biar ma bolong makin hari jong mentor ya kan sini pada guru kita di hai bolong di mana kalian itu ngan dan jauh nampak kan lo kebetulan kalau iyo ya kene kalah ke kerpang ban belum ba ya kene kalanga kapan lo besi untoy na kita inong song yo la samri bon but kapan ka shipu ki jikutoy ki information meeting tip lo ki ba bila yo lo ba ne kalanga across party line kamu undang di snow bilang di snow party subject dari poro ilong gawe Riang pengaruh boleh buat diubah sendiri. Itu tuh pokoknya diubah. Bagi sukuan, bagi ini bersama, jong kini ginongnya lam, lalu di pos di mana ada mentah. Yang lah bertelun, yang mati dari kamu. Kemudian berkat, bantu nolong yang dijual atau yang dijelas atau kurang, aku dari kanurik atau dari Spanyol. Bahasa kita pilih anggur pilih apa aduh mentang di badan sate mentang memberi dari bola mentang kiba dengan hak santri por suami ini orang ini kita itu suami ini orang terakhir yang tidak sama semua
Kinong yalam kilami, kinong yalam kilali, kidon kibrangan, kidon ibu player lagi di Malaysia. Kami Mawphor district kami kejumiru, kinong yalam kilami, dan kibrangan, dan kilali. Jadi kesang jong dari Mawphor luar nado balas kesor yang expand besar. Jadi kinong yalam kidon kibrangan, dan kilali. Di lapang Marasiki begini. Ya kawai ka drafting amendment committee. Kalau kita nyomot, manggila Syong Bunsin, manggila Mawandra pada minta ya ka second amendment constitution jong kari botorba. Kabangila yakut bandi ya ka agador sispa kengka. Pada don mana berkuah mentah ka suai dengan yang kita jong. Ya ka constitution daga mabiti sispa kagawai but kaneka constitution ko benta kala penduno ya kaneka constitution ko rin diba pun dibenta ngila mengitimai ya kaneka benta ngila syania ha iba Charles Marnal kam jufidor mohodi pelan ya kaneka second amendment constitution jong kali bodo ba Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, jong ke sarkar में शिबंता बनले बुरम या का आजादी अमृत महोत्सव कला penlong ya ke program Fit India School Week ban ailat ya ki school bakin penlong ya ke ne ke program naduk ka khat sau tarik unai weng haduk ka khat a tarik unok pra araja arwe na kaliang ke Chiliang Raj SSA Upper Primary School Joai kum shibenta na ne ke program menta ka singi ka arf santarik kala sedang ya ke ne ke Fit India School Week da ka penlong ya ke jingalang balengkot balapanya da ka kong handa ka ruyakai head teacher harengkat ke jingadon lang ki long me bat kit khot ka school managing committee ka kong handa kru yakai kala kentu ya ki khna school bakin long ki ba e bat sumar bha ya ka met ka phat da ka rukom ki lan met baman la ka por khnang ba kan ni kanwan ra ka jingko jingkhia ha ka jing embryo uma orilan sila general secretary dorba shnong shiliang rai ha ka jingkren ula khot ki khna school bakin plet jingmot bha ha kinu kinu ki jing hikai balayo na kinu hikai ki bayadei bat kani ka jing kilan met da ka bawloong ba ka jing blien ban kilan kala ru ban sandur ya ka long breu man breu ha ka ni ka sngi ka kong handa kuru ya kai head teacher kala elam man pulelang ya ka Fit India pledge balay shimenta lang da baro ki balaywan sha ka ni ka jingalang iban thongi gidi iban khori ye gibai gipayang pi nalor u e ye giting kai pi hajing to bagi pakisla artali kisnem kepada lai kepada pon sen do e upunan school nong kejing do e yang ewo kejing do e uban school tak mangga kejing do ja cibon nado ginong hikai do gi u chamopi pi le do gi u champra na school check pi giwe yung sem le dau ti pu betai ki le gamte yo check sia to mana check ke yung sem check ke chinong ke thau det ne te yo i ya ke yi ke ri yung i go check go khia go le ni gon ki jot ki ba kat ni gis ngim tip de bi ku check ku jot ki no to gani ke benta yung ka Fit India movement do ko wa em kam hai tip wa i kam gi kena skor i em kam ule khnang wo yung mani ki te ki kena skor gi wa check nang wa kate ke jing check yung pi wa wan ra ko yi ko chnong ga thau kam jo le ya ke ri yung man go check Kalumpung elekai basketball banungkong jong kitanat sarkar Hawas Khas Hills kalapoi shaka bukut hakas ki thodeng hakaba ka DC office na kalyang ke shinrang bat katanat pule puchi na kalyang ki kintei kelayo banra yaki nam la do kumban penken mau bakani ke lempung balapanya da Hawas Khas Hills District Basketball Association kala sedang nadu ka khatnen riu tarik mentau benai hakaba kumba khalai teli kitanat sarkar kilawan baneshim mentra shit ram Haka final
jong ki kentei na kaliang ketenat education department kala job ya ke health department da lai pesan la arpo point kat bana kaliang ki shinrang ka DC office kala job ya ke education department da saupun riu la arpusan point haka lempung final laidon langru u deputy commissioner kumo kongsan uba HG lengdo kumo sembut kongsan ba alantri dekhar bat kiwe de kinongkit kam ka association haringkat kipat ba ki bala sakhi bat pensyong shet ya ka lempung da ka jingrisa bat jingkun hoi Di berdolang ni apa dia long enthusiastic bah dia lekai sosial bah adu terus ni kalau lekai ke game dong PhD bat ka education noh kalau kering hai isimbang dulu pet bah lekai dan ngapet bah nak pun di basketball court especially kita nak pendengar krem bah dengan main bah pendengar le kai pa su namba pilaban represent ya district ni namba wisi laban job ya ka state championships ngai kipok yang ya pisia baru beda ni especially the players ya le kai pa don't talk for punya job and akan dan untuk sporting spirit all in the spirit of the game let whoever wins ini bentuk dari spirit Islam nak berdoa tentang ila take part atas sport. Nah, I play yang official dia patingah ni ban ila dalam official ni kumchong ila poi sheka bukut jongga thuk kubor sachi sen pan kublai ye pi baro tar haduk beng ni shambyang kublai